Reka tuguhe ikaze inshuti muvandimwe wewe udukurikiye kuri channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya rero mumenyereye tubagezeho update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka twifurize abakozi bose kugira umunsi mukuru mwiza w'umurimo. Turabizi ko uyu ari umunsi w'umurimo, ni umunsi ngarukamwaka wahariwe abakozi bose ku isi. Rero mugire ibihe byiza. Dore ko turi gusatira na weekend, tukomeza kubifuriza kugubwa neza. Turage rero ngo tubabwire uko byifashe, turabasuhuje mwebwe mwese aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Bamwe ni mwiriwe, abandi ni mwaramutse bitewe na buri mugabane w'isi waba uherereyemo. Turage rero ngo tubabwire uko byifashe hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tutarabagezaho ingingo z'ingenzi zigize iyi update yacu. Reka tukwibutse utarakanda subscribe, wanyarukira handitse subscribe ukakanda ugasharinga link yacu isangiza abandi, nka likinga, mukajya muri comment mukatwandikira muduha inama zanyu, dore ko ari ingenzi mu rwego rwo kugira ngo munashigikire channel yacu ibashe gutera imbere mu buryo budasanzwe. Reka rero tukwibutse ko turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Tukugezeho rero ingingo z'ingenzi turi burambure muri iyi update yacu. Turagaruka ku ijambo ryatangajwe n'umuhuzabikorwa wa AFC oriwe Colonel Nanga. Yagize byinshi yatangaje, naho abakongomani benshi barinubira Perezida Felix Tshisekedi ko igihugu atagiteje imbere, nta gikorwa na kimwe remezo yabashije gukora mu gihugu, ati yahugiye mu bintu by'intambara. Masisi naho turagaruka ku bitero bikomeje kugabwa kuri M23, ibitero bikozwe na Wazalendo ndetse na FDLR ziri muri bice za Gatoyi na za Nyabyondo. Nanone andi makuru turaja ku magambo yatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Costa Mutamba. Yagize ibyo atangaza, turaza kubigaruka mu buryo burambuye. Sud Kivu haravugwa amakuru menshi. Mu Minembwe turagaruka ku bitero bya leta cyangwa se ku ndege za drone zakomeje kuzenguruka ikirere cya Minembwe. Naho Uvira nuko amakuru azindutse avugwa bita mu Gasenga, ingabo za Wazalendo ndetse na FDLR bazindutse bagwana, hari imirwano ikomeye. Reka rero duhere amakuru yacu ku ijambo ryatangajwe n'umuhuzabikorwa wa AFC M23 Bwana Colonel Nanga. Colonel Nanga yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi amugereranya nka Yona, ati Yona yateje umuhengeri mu nyanja. Perezida Felix Tshisekedi niwe Yona Kongo ifite, mbese ibibazo byose yavuze ko biterwa n'abati. Rero Yona agomba gutabwa mu nyanja, igihugu kikagira umutekano. Aya ni amagambo yatangaje ku munsi w'ejo. Bwana Colonel Nanga yavuze ko icyo batazakora, bagiye gukomeza imirwano ndetse bakazakuraho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Yavuze ko abaturage biwe ibyo atangaza byo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa ari ku nyungu z'abaturage. Ati abaturage ntibishimiye ko haba ibiganiro byatuma imirwano ihagarara. Abaturage rero ntibashaka ko haba imirwano, ntibashaka ko imirwano ihagarara, ntibashaka cessez-le-feu, ntibashaka ibiganiro na leta ya Kinshasa, bitewe nuko atari ugukunda intambara, ahubwo nukwanga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwasubirana inshingano cyangwa se habaho guhuza leta ya Kinshasa igifite ubugome bw'ivanguramoko no kwica abaturage n'ibindi bikorwa bibi. Ati leta rwose mugomba kutazava mu bice muyoboye, mugomba kutazakomeza ibiganiro na leta ya Kinshasa, mugomba gukomeza urugamba mugafata ibindi bice, mugakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo nibyo Colonel Nanga yatangaje, avuga ko ari ku nyungu y'abaturage gukuraho ubutegetsi bubi bwamunzwe na ruswa. Nanone tukiri ku by'ubutegetsi bukomeje kunengwa n'abaturage b'abakongomani benshi, barashinja Perezida Felix Tshisekedi ko
igihugu yakigize pararize, ati nta bikorwa by'iterambere cyangwa nta bikorwa remezo yagiye akora mu gihugu, ahubwo iwe amaso ye yahanze intambara, yagiye mu by'intambara kandi ntiyanayishobora, nayo intambara iramunanira kuyitsinda. Igihugu kimungwa na ruswa, igihugu kibamo ivanguramoko ndetse nta n'ibikorwa by'iterambere yigeze akora. Ibyo ni byinshi bamunenzeho. Igitangaje rero kandi kinasekeje, ibice AFC M23 igenzura batangiye gukora imihanda, ibikorwa remezo bitandukanye batangiye kubikora. Ngira ngo mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga, social media, aho AFC M23 batangiye gukora imihanda iva za Sake na territoire ya Masisi. Urumva uko itandukaniro rihari. Rero niyo mpamvu abakongomani bifuriza AFC M23 ndetse na Twirwaneho kuzana impinduka mu gihugu, cyangwa se kuba bakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa bwamunzwe na ruswa. Ibi rero nibyo umuhuzabikorwa wa AFC Corneille Nangaa aheraho avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Felix Tshisekedi bugomba kuvaho. Muri Masisi aho bita za Gatoyi, nuko Wazalendo na FDLR bakomeje kuza bagaba ibitero shuma ku bice bigenzurwa na AFC M23. Saho honyine gusa, no mu bice bya za Nyabyondo ingabo za FARDC zari muri ya bice bya Walikari zaradeborde zishaka kuza kureba uburyo bakwinjira muri Masisi bagakomeza kugaba ibitero hirya no hino mu bice bya territoire ya Masisi. Ibi rero byatumye M23 yaguruka irwana urugamba, ndetse n'uyoboye iriya zone ya za Walikari na za Masisi ari we General Gacheri, ni general wa AFC M23, yimanukiye wenyine aragenda muri ya bice birimo kuberamo imirwano, aja gukurikirana iby'urugamba uko biri kugenda. Ni ukuvuga ko bidatinze mwabona urugamba rugeze muri Walikari, bitewe n'agashomborotso cyangwa se ukomeza kwidobetsa kwa FARDC ndetse na FDLR na Wazalendo bari muri ya bice. Reka rero tuje ku ijambo ryavuzwe na Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Constant Mutamba. Yasabye inteko nshinga amategeko ya Kongo Kinshasa, umutwe w'abasena, gukuraho cyangwa se kwambura ububasha uwahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Ibi ngibi ngo arabiterwa nuko ngo ari we ufasha igisirikare cya AFC M23, ngo niwe ukiyoboye cyangwa se niwe muterankunga wabo ukomeye. Yanasabye ko bamushikiriza inkiko cyangwa se batanga ibirego bimufata akaburanishwa ngo azira kugambanira igihugu. Ibi ni byatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Constant Mutamba. Ibi rero bikaba bitari buze koroha, aho Perezida Joseph Kabila afite uwahoze ari perezida, afite benshi bamushigikiye mu gihugu. Ibi rero bikaba ubona leta ya Kinshasa bitazayorohera, ahubwo izakomeza itakaze imbaraga mu buryo budasanzwe. Perezida Joseph Kabila nako uwahoze ari perezida, murabizi ko nk'ibice bya Katanga arizo za Lubumbashi akomokamo, afite benshi bamushigikiye. Si no gusa ushigikiwe n'abaturage bo muri ya bice, kandi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Harimo uwahoze ari guverineri wa Katanga Moise Katumbi Chapwe, uwo nawe rurageretse, aho nawe bashobora kuba bamushinja kuba akorana na AFC M23. Tujye muri Sud Kivu, duhere mu Minembwe. Kugeza ubu ngubu mu Minembwe ni amahoro. Aheruka intambara n'ejo bundi kuwa gatatu w'icyumweru gishize, nako kuwa kabiri muri iki cyumweru, niho habaye imirwano za Rugezi. Ingabo za Wazalendo na za FDLR n'abarundi bari bagarutse kugaba ibitero muri Rugezi. Murabizi ko Rugezi igenzurwa na MRD pariyo Twirwaneho. Aba rero bari bagarutse kugaba ibitero hariya, ariko ntibyabahiriye. Mwabonye matekwa zirimo abasirikare b'abarundi bafashwe hariya muri biriya bice.
Nanone amakuru atugeraho kuva mu Minembwe aremeza ko leta ya Kinshasa yongeye kohereza indege zo mu bwoko bwa drone zifata amashusho. Ibi ngibi rero ngo umugambi wabo no kwica abayobozi batwigwaneho barangajwe imbere na General Charles Sematama bakunze kwita Intare Batinya. Nyuma yaho bivuganye General Rukunda Michel Makanika, nanone ngo umugambi nuwo kwica abayobozi batwigwaneho mu rwego rwo guca twigwaneho intege. Amakuru atugeraho nuko ngo izo ndege ku munsi w'ejo ziriwe zizenguruka ikirere cya Minembwe no muri iki gitondo ngo zikaba zongeye kugaruka. Reka tujye muri Uvira. Muri Uvira hazindutse imirwano, ni imirwano ihanganishije igisirikare ca leta ya Kongo hamwe na Wazalendo. FARDC na Wazalendo bazindutse barwana mu gace ka Uvira aho bita kuri poro ya Karundu. Icyo bapfa rero ngo ni barapfa ibintu byinshi, ariko cyane cyane nyiri bayazana ngo hari ubwato bwavuye muri province ya Tanganyika mu mujyi wa Kalemi buzanye ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda n'amasasu. Bakimara kugera hariya kuri poro, ubwo bwato bwarimo ibyo bikoresho bya gisirikare, Wazalendo bavuze kuko ibyo bikoresho ari ibyabo. FARDC yaranze, aho ngaho barashamirana kurasana. Nuko habaye muri iri joro nuko ingabo za FARDC za deploying ingabo zabo mu bice bitandukanye hari Wazalendo. Ngo habe mu gatondo bazinduka baterana amasasu cyangwa se bazinduka barasana. Ibi rero byaje gutuma umwe umubaho ari abadepite igihe cya RCD ari wo bita Muhivwa, imvukire hariya muri biriya bice, yabaye nk'uvuga amagambo nyine aserereza Wazalendo cyangwa se yari n'amagambo yo gutebya, avuga ko uruhande rwa leta ya Kinshasa ruyobowe na Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ngo rwakwicara hamwe n'uruhande rwa Bitakwira. Avuga ko Tshisekedi ari uyoboye FARDC, akavuga ko na Bitakwira ayoboye Wazalendo. Abasaba ko bakwicara ngo bakagirana ibiganiro, aya masasu cyangwa se izi ntambara abaturage bakareka kubigiriramo ingaruka, dore ko ngo abaturage adashaka ko baraswa, abaturage batuye muri bice bya Uvira ubwo niwe yashakaga kuvuga.